kadine nere kadi ma flemu amna furgoy ana furgoy to ko falala nala na naga nay na yere sor ni yere sor wati ngakli bila mini fu na fora aliga na ni furuga ni bila ya no ega klagi jolu o te pasibe ko ga gelale ba aha o kalpa yo de fois ne wa ma to ko su bela ko ne ba fete ndo bura abora amena donno okay nana no jon fura ko kai ma wuli ke ga ne ban ki ba wuli ese ba mo muna yani ga sai ma wuli awa ke bura korage de do onyana awo laga kun sama amina dawa ba amakete awo nena ufika na ikorege solo ne yenyi ngali gala ayo kuma chima fone mare ko kuma te amame fone nena la andinje man surma ndore sigbe so ya sawa kan meme ko ka bashita nyenyi wele jugumante udungu action mitebena ani nyoronche jismi fe ki la famille nti fe ki la monya mo nyana surtout ni terigere ko iga kuina niga kuma me kuma kande beni doche kuma chima fone mare ayre tigira nila kadi ngani wulu me kredi hutene ku kredi mute kwa fu pati nyafo ne korgen tuy ne korgen te mo sera mal doni akuma ni yal doni ne te pega nyala yare mo sera mate to fi ikorge ma mo sera mate sa me fu pati akainta nyafo anona wora tege blin wa ma awa no ye kalifai kalifa boa awa uli ka ko sebe awa mela e dabala ka ko kalifa bilefu parce que kalifa be digum mu hono bi kalifa masaki yira bo kono surtout ka fo ko amna bo e ko bilefu parce que buso be kelela kalifa no fe ya fam bon ni fana ya medu kono chenguma do chenguma chen cha fa ko la ba nya medu kono kon ko kalifa be yere tumi yere kono abi jatigi muso mi yere fe o dimsu ni kalifa be nyon fe et puis fana o muso yere kila ka tanye bo kalifa fana fe tu ni o bora kala maka ko ka dimsu ni kalifa be nyon fe o ko ni jira ka to dimsu ni ya fam bon ne ko ni ne nyinga ka kalifa to digu kono ka kile ka fo ka mina worobo ego ona ke saraka gelen sare mais ne fanatique nga kuma fo ina fo ko ne ka condition o fanatique ya fa o programme de bisi sa ok umar ni koti problème fustala ko me bien ne bien na kera chukumira anti no fanya koy ok merci kambe ore ha ya muso bote famu ka ba mo mi ni nga saw no fe mi tola de pour mo mi mako tola ko mais amana ke chugo ni binti mina janno ko ina abe nyina boddo alhamdulillah parce que ni yere be kodo ira ne yere la ko abe nyina bo ni ala sona
le Awo. ite na nga baro fla don C'est vrai la ko leka kala. Bo ngata dugono. Baram sendo be mina to la kwa. Awake. Okay. Ndawle. Ne re nyana. Nugo don idem so ko robale mbaro be asisan wa. Awo. Kalana koka kalam bana sa anana ndakawle jasa demsen nu mo kadi de sevela kwe ka ko falina sa sevela de ona tra ne era sigle soro khalifa nu fi atara brani ngali kenela awa atara ngali ke ka so ne era sigle ma ngwe ko rola khalifa nu fi awa atara atu mane kumulo mine akatu wata nunga duko na era madine kuma bana ko jasa demsen nu mo kadi ko ati anu de atara kalana koka kalam bana anana do am tara ko kan wa awoge na wonye na era di ona tara ne era sigle soro khalifa nu fi awo atara ne sigle soro na aye burade ngali ke donc an era an kuma chama foere atu madine akado duni kono muna ne kumina al doni me muna o ko me ko to tambani ne bta ni koni a nyiniga atara kumina ngo nyiniga like muna amane kumina o ma nte mo se la mo dia fe ade madine de me ai fo ne dagabli fo de to la atara kata ne sige so ma ne te mo nyana maya iye mo nyana maya o tesa akado duni kono wode madine de dagabli de ha kan ko ne burala ko ga dugo so de madine ambe bita era bilano ora ngo kuma ne te ba donc kambe do re yaga Gadi na mamme ne ko kadi itara munyini pura nu fe ini pura e nyongo do kuma jume ki fo itara bo ku fe da kadi sabali kadi igata nunga duko na amadne to ko chembe nunga duko na eto kalama igata nunga duko na amadne muna itara bo nu fe kadi ye fe mi nyini ne fe nya be nyini gatima ye munyini ne fe ne mo dima amadne igata do nunga duko na amadne muko de be sa miki yede nyiniga ba futi ne burache ibaro kare wonna na chemsenu ni musimanu butu watira ye nyon fe futi burache e nyon don doro ne teriga doro no sno fuita che iye bura don kuma jume ki be ta ofe kadi mangudu nunuga magudu chene no tugamna amadne igata nuga duko na amadne nebe mi fiye iga saballe ni ma sabali ambe chenyo ngoyede ina mea manyame ngoni ya
ma deliga ma dimine tane me ko manage ni bura ko inage ni ma ke no gon duguni la ne be ni fuga siga mbulura akisebera me kalfa winta kalfa bi balla ga tini fuga ni na mbulu bura kama ta bura me ko ere temera nyen bura chiga ma tu kala me ne ga la nyine mi ka kono ta bura fe o kalunta ara kalfa la wala sa aga ni fu me ni ko inta ayunya la go ni be kalfa fene sisi alamani Amalema assalamu alaikum. Foya fo sigaro la akwa kramo ke de Segu Keita. Ka bo selenge dalabala. Amazenga fefo aw yetugo. Bela jelemendo farafina kuna ne farajela kuna. Ka boga fulla sen kan bo bela jelema. Danta fulimina amunumbe. Ni hamena ko gelande be awla. Hamena ko fa amunun tay furukoy. Amunun tay dengoy, amunun tay garjiga koy. Amunun tay nafulo koy amunu mago be nyefela de la ka bo kofe ka nyefela soro ay wuli aka karamo ke segere selenge dugulo sanfe maliko ka farafina kono ali frajela kono yiri dogotoro o de sigilen fle trobuso bisaba ani fla ka alamadon kungo laje ku to sigaro la amunun be nawbe wuli kan segere mbaw kungo laje akan ko ma cigomi amunun be nawbaw sigaro la yorote jaya karamo la aw mana ke je yoro ay wuli aka karamo ke segere aka wuli aka limuru la mbaw jabi ka kungo nyana bo fuka la wasa ina fa be fe aka ke cigo mina kamana ga ngo fa no de be aramade de mine ka ishi nyana jorna ko no de be awla che ani musu aw mana ke je yoro aka ekran du mona laje aka wele nga nga juru sirala ami nyogon kuna funia ka nyogon bo filla ka nyogon bo dinga kono ka oblas gele ka bela jelen ka oye albi ka follin kanu bo bela jelema danta folimina amba fo assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.